Dewaisa Haino Hai sing Tipra Idol Season 2 no Tuwi Pika Season 1 no sing 2023 o sing Paimani Tayaba Haikano Tabuk Season 2 no Nibuskango Tuwi Tongo. And so ladies and gentlemen, this is the second season of the Tipra Idol, and we're glad to have our dignitaries present here amongst us today. Let us welcome them here on our stage. Let me first of all call the Honorable Executive Member, Sports, Youth Affairs and ICA Department, TTAADC, to come here on the stage. And would like to call upon the Chairman, Honorable Jagdish Debarma, and his other behalf, Srimati Subhadra Debarma, here on the stage. Also, I'd like to call upon the CEM of TTAADC. I'd like to call upon Honorable Purnachandra Jamatia here on the stage, please. Also, would like to call upon EM of Health, Tribal Welfare and Tourism, TTAADC, Honorable Komal Koloy. Also would like to call upon EM Education, Honorable Ravindra Debarma. And also would like to call upon the MDC of Ganesh Debarma, Honorable Ganesh Debarma. And also would like to call upon additional CEO, Honorable Muslimuddin Ahmed, here on the stage. And would like to call upon the ex-EM of TTAADC, Honorable Chandradoy Rupini, here on the stage, please. And Tabuk Padinga Sing Borno Borom Rolayne, Tai Abani Yagulono Sing Tinini. Pandano Chengna Bakak Langai, Chatino Musangai, Sing Sini Tinini opening ceremony, Tipra Idol, Season 2 no Sing Chengir Lane. So Padingai, Pula Sing Sini Arong Sungo, or Sung Bebaksa Pajak, Borno Sing Borom Rolene, they Borno Sing Risha, they Kom Yapari, Sing Yasak Solene. Koinahane volunteers or no, or Buskango Pinabagi.ซึ่งjotto yapa khorwei tonglene tamne hinba obahai jorakahamซึ่งbelai ke kom no mano belai kisi sa no mano awni bagai ang koina hanai jotto no yak thagyawi bornoซึ่งborom rote relateซึ่งyapa khorwei tonglene Khazani takute busong, sing belai khatong khazang lajak tamne hinba. Belai ke naito toklai. Tipra Idol Season 1 no sing klai manka. Tayaba haikeno kabangma ketal singers, ketal talents of sing tiklai manka sini borong ni bisingo. Aba hai jorakaham sing belai kisisano mana abni bagino ang Kakayo, over high platform of money, Sini youngsters rock, Sini Tabuni, Sikla Chalarok, Table, Sisa Sai Basanai, they Abahakano, Kaham platform borok, money tang yang Kakayo. They Jarat Tangli seasonal, money tangerok, Borobo, Belaike, platform Kaham Manka, and Kakayo, the Abahakano Borno, Kavama Zagawo, Sing Borno Rasa, they Katal. Music albums of Borok Tiklemani sing Nuka and Aba Haikano table sing Panis Halago, Manan Nay sing Kakayo. Beleke Hambai, and get Tabuk sing Chati Musang Lane, and Koina volunteers Chati Musang Nabagi Sini Aron Son Jotono Pane, Baskang Pai, Chati Musangi,
जों चेंगिरलायन जों जत यापा खरबलायन आं कहनो हानाय सिनि आदं संनो बरक जानि जासुक थायो आसुक ना बागै बनि यागलोनो फाइदिंगाय जों दोगलायावै बेलाय जरा कदक मा लाई थांका जों ताबुक रसामं खानालायनाय सिनि ओपनिंग सॉन्ग आबो रसाबि खानानाय सिनि म्यूजिकल कॉलेज निंगै टीम फाइजाक बर्नो जों जरा लाइन फाइदि Haba kipile kanglai mazora Shaza yakotai gelang neke Yakili yapa yakung berawe Kedek syaufil naik dekongke Jatuh di korang kipi gei jonggo Jatuh di korang kipi gei jonggo Haba kipile kanglai mazora Saza yakotai gelang neke Hoya, oh hoya, 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 oh hoya, hoya. Leng lama zora mare majan bai, heleng korang do bisawi dongke, di singgo nawe golaya lele, nogo kipilte bubar no kolke. Saselang sisa piri musawi tongo Saselang sisa piri musawi tongo Musawi tongo Haba kipile Kanlai majora Sajar yakok thai Kelang deke Hoya, oh hoya, 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 oh hoya, hoya. Tal kipi horo bergerang mane, kapang jasolo bisa naike. Dalam tiyoge bolang sikela, hati ganawo mesana naike. Mekere hati rasi sawi tango Mekere hati rasi sawi tango Abati pile kanglai mazora Saza yakotai kelang deke Yakili apa yakung berawe Terus syaufil naik dekongke Jadu di korang kiti gei jonggo Jadu di korang kipi gei jonggo Haba kipile kaglai majora Saza yakotai kelang deke Hoya, oh hoya, hoya Hoya, oh hoya, hoya Hoya, oh hoya, hoya
hoya, oh hoya, hoya. Belai belai ke hambai sengo rasabai khnari klangnai engkha sini Tipra Tribal Music College Khumlung ningai borok sengo rasabai khnaraka okay phari tai sing bisi duk lailia tabuk sing welcome speech khnalaina sini additional CEO Honorable Muslimuddin Ahmed bono koina hane baskang phaina bag Kolomkha, Namaskar, good morning. Today we assembled here for Tip Idol 2. We are very happy to get among us Honorable Chairman District Council Sri Jagadish Debbarma sir, inaugurator of this program. Sri Purno Chandra Jamatia Mahoday, CEM TTADC, Honorable Executive Members Sri Kamal Koloi, Health Department TTADC, Sri Robindra Debbarma sir, Honorable Executive Members Education Department, moreover, Sri Suhel Debbarma, Honorable Executive Member Sports, Youth Affairs, and President of this program. We are very happy to organize it because our children are now almost equivalent to the singers of Hindi and other Bengali famous singers. The students who are just delivered their songs is not less than interesting or encouraging in comparison to the Hindi songs. আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে সারা দেশে আমাদের ফক মিউজিক কলেজ থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ইভেন গত বছর মহারাষ্ট্র সরকারের রাজ্যপালের আমন্ত্রণে আমাদের ছেলেরা ওখানে গিয়ে গান করেছে এবং আজকে গত বছর আমাদের যারা ট্যালেন্ট যারা বেরিয়েছে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে প্রায় 450-এর উপরে ছেলে মেয়ে অ্যাটেন্ড করেছিল এই বছর প্রায় 300-র কাছাকাছি আজকেও চলছে আমাদের এই রেজিস্ট্রেশন তো এই টোটাল কর্মকাণ্ডকে যারা পরিচালনা করতে আমাদের সাহায্য করছেন আমাদের রাজ্যের প্রথিত দশা শিল্পীবৃন্দ আমাদের জাজ মহোদয়গণ আজকে আমাদের মধ্যে ওনাদের শতকর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের মধ্যে হাজির আছেন এছাড়া আমাদের আছেন পিইউ এডুকেশন এবং সব সময় যিনি আমাদের থেকে উৎসাহিত করেন যদিও উনি প্রেজেন্ট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নেই এক্স ইএম শ্রী চন্দ্রজয় রূপনী স্যার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রেস বন্ধুরা আমার যেটা অনুরোধ থাকবে যে আমাদের এই যে অনুষ্ঠান আমাদের প্রেসের বন্ধুদের মাধ্যমে যাতে সারা রাজ্যে এটা আরও বেশি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি কারণ আমাদের যে এত ট্যালেন্ট আছে এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করার আগে কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি যে এত ট্যালেন্ট আমাদের স্টেটের মধ্যে ট্রাইবাল ছেলে মেয়েদের মধ্যে আছে তা আমরা আশা করব এটাকে অন্যান্য প্রফেশনের চেয়ে এটা অনেক বেশি ভালো প্রফেশন কারণ আমাদের রাজ্যেই একমাত্র রাজ্য যেখানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ মানে সঙ্গীত পরিচালক বলি যাই বলি যে আমাদের সচিন কর্তা আমাদের
রাজ্যের মানুষ তো উই আর ভেরি প্রাউড অ্যাজ এ ইনহেবিটেন্ট অফ ত্রিপুরা বিকজ উই হ্যাভ শচীন দেববর্মন। আরও অনেক শিল্পী আছে আমাদের, হৈমন্তী শুক্লা আমাদের আছে, আমাদের সুরভি দেববর্মা আছে, আমাদের অনেক প্লেয়ার আছে যারা আমাদের রাজ্যের পরিচিতি। যে সোমদেব দেববর্মন কোথাকার লোক, ত্রিপুরার লোক। শচীন দেববর্মন কোথাকার লোক, ত্রিপুরার লোক। গতকালকে বাংলাদেশ থেকে একটা টক শো হচ্ছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশের গর্ব বলছে শচীন দেববর্মন, ওনার জন্ম বাংলাদেশ আর উনি আমাদের এখানকার লোক। তো সেই শচীন দেববর্মনের উত্তরসূরি আমরা। তো আমাদের আরও অনেক শচীন দেববর্মন হওয়া দরকার, যে এটা সুযোগ তৈরি হয়েছে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তো আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় অতিথিবর্গদের এবং প্রেস থেকে শুরু করে আমাদের জাজ, সম্মানীয় জাজ যারা আছেন এবং আমাদের বিলাভড সিঙ্গার্স এবং স্টুডেন্টস, যে আমাদের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের যে কোয়ালিটি আছে, উই শুড ফিল প্রাউড অ্যাজ এ ইনহেবিটেন্ট অফ ত্রিপুরা, অ্যাজ এ ট্রাইবস অফ এ ত্রিপুরা। কারণ আমাদের অনেক কিছু আছে, আমাদের সবসময় সেলফ কনফিডেন্ট বিল্ড আপ করতে হবে। আমাদের ফরমার রাষ্ট্রপতি দেশের বলেছেন স্মল ড্রিম ইজ এ ক্রাইম, ছোট্ট স্বপ্ন দেখা অপরাধ বলছেন উনি। ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে না, কোনো কিছু ইম্পসিবল না। আগে বলা হতো দিস স্কাই ইজ আনলিমিটেড, আকাশটা অনেক বড়। এখন বলছে না, দি স্কাই ইজ লিমিটেড, উই ক্যান টাচ দি স্কাই। তো উই হ্যাভ দি এবিলিটি, so we have to move forward to invent our quality which is lying পাহাড়ে বন্দরে গঞ্জে। যে আমাদের কোয়ালিটিগুলো আছে এগুলো তুলে আনার একটা বিরাট সুযোগ আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তো এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যাতে শচীন কর্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে সারা দেশে আমরা যাতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের, এবং ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব যাতে আমরা করতে পারি সিঙ্গারের মাধ্যমে, এই আশা এবং বিশ্বাস থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। যতন আহম ভাই, নমস্কার। Taukte Bulsong, Nor Saimano, Tipra Idol Season 2, Tabok, Tinini Simi Changzagir Kahne, Tayaba Haikeno, Sini title sponsorer, Anka, Tara Sonkor Industries Private Limited, Borok prize money Tai or Nor Novimankana Scooty, Abo Borok sponsor Clayton. So, Awanga Sini title sponsorer. Padikasing Numina Hana Tabuk Sini Puskango, Sini. Judges Rono, Joto judges Rono, Young Odang Sao Pineapple Quene. I'd like to call all the judges here this afternoon so that we can felicitate them on the stage. Nungina Hanai Borom Ganang Hemant Kumar Jumatia, Nungina Hanai Borom Ganang Zik, Torubala de Burma, Borom Ganang Nondi Gopal Jumatia, Teabahakano Borom Ganang Vishwanath de Burma, Tai. Borom Gunang Jek Manashi de Burma, Tai Borom Gunang Orun de Burma, Tai Borom Gunang Shorot Riyang. Borokka Tinin Sini judges, Tinin Shimi Borok, Tipra Idol Season 2 no Borok. Judge Kleine, Suborno Padi Sing Borom Relay, Sing Yasak Solen, Sing Jota Boni Baga Yapak Horlane. Belaike talented Sini judges rock, Te Abba Haikeno. Tanglai season rogo sini judges rock belaike naito to play judge play sini winners no tui pega. So borni bagi fighting guys sing tewi chai hai yapa khorla in phadi. Sing Joto Yapa Corblane, Dr. Bulsong, Tejan Hainon Tanios Hairanai, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Bakakti Tini, Tipra Idol Season 2, Norni Buskango Tini, Kologir Zaka, Te Aba Haikeno Sini, the form submissions rogo, Cholitongo, Tinino last, Tai Tahute Bulsong.
sini contestants rongni details but number busuk jorati borok bangkha abosung tini norni thano shairi manglakha tamni hinba tawpham choli tongko phiaba phainai salrogo norok koijona contestant ungkha abo norok saimanai te aba haikeno sini title sponsor prize money tai oroni trophy tai scooty awrono sponsor khlainai ungkha Tara Sonkor Industries Private Limited. Taute bugtong phari sing job borni bagi tewicha haino hai sini judges rong bai ya pokhor laine belai khe hambai sini judges rong tai aba haikeno borno hambai recall paya phaine salrogo borok sini contestant rong judge khlaine tai boni yagolo no borno ang koina hanai jani ja asuk theo tai cha haino hai asugui nalaina bagai and nungui na hanai thangnai season ni winners rongno khorang nei nungui na hanai khorang sakai Mr. Rupesh Devarma sini Tipra Idol season 1 ni winner bono kokthai cha thani sana bagai borni experience from the season 1 abono ben thani khana laine tai khorsa ni phukti busan khana nai puila sing ben khukti khana laine jotono khulumbai kha ani mung Rupesh Devarma Tipra Idol season 1 joto saiman na tai abuni main credit ungkha chini TTIDC government chini boram ganang chini CM chini EM chini chairman tai chini boram ganang judges songno ang belake hambai maya pharo season 1 ni winner ang ngi mangala khamu boroni naikul mung boroni hamjak mungni bagainu ang tini season 1 ni winner ngi nai tini odongsa sakawo norang bai ko kisa salai nani baginai ma phaijak ngate belakhono hambai ang borong tewese ani khabai hamjak ma te ani chibaya faro tai ani season 1 ni journey no ang sana thangkangkai belaino ani bagi ketal mane experience tongmani karon ang to ati Tripura Idol season 1 start rogo Tripura wo ang tibu tongyaba Delhi o tonggoba ge Delhi ni phainai si chini Tripura hasteo phai audition re phaiani engkai tai first engke folk song rogo ba asuk agi recap jagya engke abo ungma pore sang Tripura Idol ni awai engma pore sang chini folk song rongno kisa henere nai jago engke apura saimang kha chini folk song rok chini agi ni kok recap mung rok busuk khana to khri nai engke abo recap bai audition na thangka thangi nai chini bonam ganang sarsang tongmani aforo bolon chajage ana select khaika khaima yagolo o dongsa sakaunu ani journey starting mani abu baike chengte ang bahike winner ngi thangka saisi manliya belakhano aforo khatung kha jangjak tongmani engke tai sana thangkangkai o Tripura Idol angma yagolo ang winner ang thangma pore onek kaham opportunities mangkha like ang chini honorable governor chini honorable chini CM sani buskango borngi buskango buchawinai kaisa stage dongsa share khaine recapnani shape mangkha abang tai belai khano ang hambai mai phore chini TTIDC government no tai Tripura Idol songsanai chini okra rogno belai khano hambai maya pharo tai sana thangke Tripura Idol pamaya golo ani ro call chok paikha Saregama pani baginai engke Rupesh Devarma chung Saregama pani team ni call khayo engke nung to Tripura Idol season 1 ni winner engke tamo nung chini a show nung participate khaimanai da ini call chok payo engke ang to khatung kha jange ang tai bu Delhi wa fro engke Delhi ni gana singi tong ba audition engke thangi audition rikha engke audition rema yagolo first round select engka second round engka third round engka ke fourth round TV round engfro afrong ke ani no kuno chayar engkhana afrong ke ang TV round ke select ngi manliya haipon ang khabailia ang abon te kisa phani ni ang na khaje ani no mistake tongna ang tebo kaham ke khaiman nai hini nai engka ang tebo chai tong nai chini Tripura sani bukung nok tebo kuchuk khaina bagi nai o Tripura Idol ang phainai sini jagene tebo sini jak tong hini ang tebo chai tong nai thangani nai tebo national platform rogo abo chai tong nai yang engkai tabuk je chini season 2 start angui tongo engke abon bagai ang chini je final contestant dongno ang all the best tai ani hamjang mari o karon norong
kaham ke practice khainai kaham ke rechabui phai kaham ke norong ke phun nargi mangalak norong rechabui tong di asung nervous tang di kisa misa to nervous ngai no haipono norong kaham ke rechamna chaitok di tai chini tiprasha ne bumung norong tai bu kuchu kari di hini yang abono khakhayo hambai Haringkai tabuk sung terjai hai nomina hanai sini beskango second runners up Rahel. Hello. Puila jo tono ani kha ka hom baik lei chi bai ya faro te jo to buskanga chujak tong nai ani honorable sir CM sir Suhel te chini EM sir Suhel te CM sir Purnachandra Jomatia bleke hom bai maru sir o shep ka hom rumani bagai te sinin chimi no ro buskanga nugui manai grand opening ceremony tinin chimi chini season 2 trip idol season 2 cheng shawi rizakha te bleke hom bai o sal keduk ma salo te wisa bosor kaisan porio te wisa o shep ka hom rumani bagai te ang kisa tini ani laijak bisio ani trip rider season 1 o ang je tisa 10 testimony seknar ne ang agi Rahel tongmani but je fruit trip rider phaikya ang omhai klai platform ka hamane ang sini jagia ang haino bins kisar sabo amti rokin ang sini jak tongan but trip rider phaiphrun chimi ani je sinimong changes kabang mangkha ang oino platform rogor sabnan bagai ang jora mangkha te kabang mang bro robai ang sinijaka ang age tongmani bahai tabuk tongani onek kang beleke appreciating o ang oro bus kango basajak te jini sar song kabang ma tongo ang oro haike tabuk jara basanani ani sak bayang khum takre but especially sir o edc hapang ni ngai jini sir Suhel song jotono beleke hambai maruwa jini sir Purnachandra song no o kaham rumani bagai geseng kabang man ang omno nang sanamu songo tabuk je season 2 o je participate khaine audition renai rongno never give up try hard inke practice belai khana nango norok khata baidi tei life changes kabang mana tongo chini bisingo resapung iti belai ni changes tongo inke norok kha bai awui audition idi thiklano all the best everyone Belai ke hambai bukuk Rahel seno tai tahu Rupesh belai ke borni inspirational stories sok sang khanai manka kisi sar jorani bisingo phano borok seno sai kalangka phari ke tai chai na hai non thano kaisa nakhamung sana ne nango ang thaijingo sathane kisa mistaking khna oro title prize je sponsor khlaine abo hanga kai Tata Sonkar Industry Private Limited borokai seno scooty tai abo haikeno boni je trophy abono borok sponsor klaika tai abo haikeno prize money for the winner season 2 ni ngai boroni first ni bagi hingang kai 2 lakhs and prize money ni kok sai tongo tai abo haikeno second runners up ni bagi hingang kai 1 lakh tai third runners up ni bagi hingang kai 50,000 rupees. So our haikeno sini the prize money tai oro scooty tai trophy norok money manai jara winners in nairo. Okay? Hari kai sing oro tai sain hai nungin hanai sini beskango borom ganang Komal Koloi sini honorable EM health tribal welfare and tourism ningai benikukti ke sing thaisa thani kok khna lain Jatonono alam sogo dibor baik lai tengka dibor to phanu dibor kaham tini abo Tripura Idol season 2 ni inaugural program ni chini pamdani achupang ICA department ni EM borom ganang Suhel Dev Burma chini edisi chairman chini sar Jagadish Dev Burma chini borom ganang CM Purnachandra Jomatia
ताई चिनी चेयरमैन साहब नि लगे संग दंगो ताई और चिनी कचाम एक्स EM चंद्रोदय रुपनी चिनी एडिशनल CU मुस्लिमुद्दीन अहमद और जजेस contestant कचाम पाइने सीजन 2 नि पाइने रूपेश ते राहेल तेरो चिने ऑफिशियल ते स्टूडेंट्स मीडिया ते अदर डिग्निटरीज तकले किसे लेरी थांगा संसेंगनानि दोदी दाक्ति दोदी समय करी नि जोंगबनो लेरी थांफानो दाक्ति मा दरिलाई सामु मा खाइका किचिनी नरक साइमानो चिनी काइसा लीग चले तंगो त्रिपुरा फुटबल लीग अबनि बागै जों किसा बेस्ट दं थांलाय माने अबो काइसा ह्यूज इनवेस्टमेंट चिनी ह्यूज फाइनेंशियल इनवॉल्वमेंट त्रिपुरा फुटबल लीगबो एके तो फानो त्रिपुरा आइडल सीजन 1 जेहेतु ऑर्गेनाइज खाइजाखा त्रिपुरा आइडल सीजन 2 एनी हाउ अबनो जों चेंना नांनाय हाइनि जों अबनो लेरि फानो जों मा चेंलायखा कारणंखा गोबां मा जागानि सिनि थानि फीडबैक फायो लुकरक नाहारो दङो अबो त्रिपुरा आइडलनि प्लेटफर्म फातारबो अबनि बिसिरिं फातारो अबनि लुकरक बलायमानि बलाय जागै दङो ते त्रिपुरा सारक बाहायनो जारा रसाब मुङो तंनाय रसाब ना मुचुनाय ओ प्लेटफर्म बाय गदाल ना मुचुनाय बरक बेलेखे इंटरेस्ट प्राइस तिनी स्कूट ताकलाय तो जों 1 लाख नि 2 लाख खैरिका सेकंड प्राइस 1 लाख खैरिका प्राइस कतर को गया प्राइस कतरिया प्राइस जों गारि बरि मानो इवन 1 crore पर्यंत जों बरि मानो रिमाय एंगे दिस वी कैन गिव किंतु you have to increase the level of the music निनी ऑडिशन नि लेवल लो एमन एकता पर्यायत लांग थांदे जेटा सारेगामापा इंडियन आइडल ने ऑडिशन नानाय रो यस देयर फर्स्ट सेकंड देयर फर्स्ट रनर सेकंड ब्राउन यारो पाई फाइनाय दे अंडरस्टैंड द म्यूजिक at least they understand the music that concept they should get Chinora ang jazz ang nay rokno koinay you increase the level of the music norok chini jara contestant na phaine rokno borok ni judi borok ringya ke borok talo loyo kori borok saregama o kori hinga ke borok no level up khaina ni chesta khaidi bo 5 second ngai thangka chinoro scooty mani thanga rang mani thangka kintu म्यूजिक नि बेसिक नॉलेज जुदी बरोनि थानी करे हिंगा के सिनी एडिसिनी त्रिपुरा आइडल नि सिनी बरम अनेक तला कलायनाय प्राइस नरक लेवल टी सरी वी नरक लेवल टी सावि चनो प्रूफ फनुदी चिनी कुनु व्यापारिया वी कैन स्पेंड लॉट जों गारि रि मानो रां बु गोबां रि मानो कुनु व्यापारिया बट यू हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द म्यूजिक चिनी अंगरकनो तिसाना नांनाय ताई किसा बेपार के जों नायदि मियानो जों कक बरकनि 47 तम कक बरक त्रिपुरा हास्तिनि सेकेंड लैंग्वेज गसेजाक माने साल जों पालाय लेखा हहम ददरक बायखाय 47 बछरंखाय आनि बयस दाबो 47 बछरंखे बरक रकनि आसायखायके शैशव কৈশোর যুবন পারঙে কাইসে একটা ম্যাচিউর কাইসে স্টেজে जों सक पाइजाक ककबरक also in a mature position now एके ककबरक जे जागा 47 বছর রিকগনাইজ ओंगै फाइका ककबरकनि प्रेजेंट पोजिशन तामो बनि म्यूजिक बनि folk बनि कल्चर बनि स्वरलिपि बनि कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ कोर्स गोबां मानो डेभलपमेंट खाचिनि कताल जों म्यूजिक कंपोज खायलायो कताल रोजाबलायो कताल सोलोंलायो whether they are working the principle music अंखा काइसा
कमन लैंग्वेज सारा पृथ्वीयाव मिउजिकनि जे कमन लैंग्वेज दङ मिउजिकनि सारे गा मा पा वेस्टार्न बा अन्यथाय कैसा दङ बरकनि मेथड आ मेथड बाय किन्तु म्यूजिक सारा पृथ्वीयाव दिस इज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट यूनिवर्सल लैंग्वेज चिनी कक बरक आत्रेगा कदे कलाइखा नाचुंग हाइनो हिंदी म्यूजिक नि बाहाय ना वे हिंदी म्यूजिक खाना वे और लाइट तंका हाइनो दुम साका दुम किंतु चिनी कक बरक नो डेवलप खाने थांते बुनी हुकुमो मुकुमो नो नाहरिश रसाबलाय मा बाय इंया चिनी अबनो चिनी ओन कल्चर नो चिनी ओन ट्रेडिशन नो चिनी ओन फोक नो तलांगै थांनानै क्षेत्रे नरक जारा तिप्रा आइडल पार्टिसिपेंट खाइनाय जजेस अंनाय नरकनि कल कक बरक डेवलपमेंट नो अबो थिनाङा एकटा माइलस्टोन अंथुन अबो अंनाय ओम पयतो चंनारगो गाजै अब हाइके चिनियाव लेवल ऑफ the audition and level of the artist you have to create amongst our youths jara music na hamjagi tongnai rokno asuna kok sasnai best of luck judges best of luck joto contestant rokno tini tipra idol season 2 kaham ke chung pailene even jesuk nang chung norokno backup renai chung norokno chubanai कुनु प्रॉब्लम नरक नहीं जतन हमबाई खुलुमबाई क्या बेलाइके हमबाई सर नोंनि बेलाइके नांगौमानि कग्नोसनो साइखना रेक्लांखा तै आबा हायगनो फादिंगै नोंनि हानाय सिनि दांसाव सिनि ऑनरेबल सीएम टीटीएडीसी सिनि पूर्णचंद्र जमातियानो और दांसाव फाइनाबागै नोंनि हानाय सिनि ऑनरेबल सीएम श्री पूर्णचंद्र जमातियानो जतन दीपर काहाम तिनी तिप्रा आइडल सीजन तो टीटीएडीसी बाय कबकजाक तिनी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी नि आशोक फांग बरम गनां सोहेल देबर्मा आईसीए नि ईएम फाइछक फाइजाक चिनी टीटीएडीसी नि चेयरमैन बरम गनां जगदीश देबर्मा सार तेबोनि लगे सं फाइछक फाइजाक चिनी ईएम हेल बरम गनां कमल कलय तेबो फाइछक फाइजाक बरम गनां ईएम रविंद्र देबर्मा एक्स ईएम चंद्रोदय रूपिनी चिनी एडिशनल सीईओ मुस्लिम ओडिन तेबो चिनी ऑफिशियल स्टाफ जजेस ते पार्टिसिपेंट रक और स्टूडेंट रक जतन खुलुमैया फारो आनिसाय सिगां सानाय रक साइ थांखा तिप्रा आइडल सीजन 2 नतैवे जे बसकांगो बाहायके जों ब प्लेटफर्म बाय चिनी रसानाय जग्रगनो बसकांगो जों बाहायके कुसुगति सामानो बत्रनो तै नांगमानि कौ ब्लाइ साखा जों लास्ट यारो टीटीएडीसी बाय पहिला वान सौ चिनलेखा जे तिप्रा आइडल खायनाय होनो जों गोबांमा एलिगेशनबो माखा एडिसिनि रां गोरै लामा सोनामाया दै रमाया अथच एडिसि राव तंथक लायनायनि बागै तिप्रा आइडल नाम लायो जास्ट एंटरटेनमेन्टनि बागै होनो गोबांमा पहिला ससियेल मिडियाव जों कमेन्ट नुखा फेबा जों बिसास दं हायसि चिनी एडिशनल सीईओ साइ थांखा जों सजिन देबर्मननि बंश चिनी हासुगो तंनाय गामियाव तंनाय गोबां चिनी टैलेंट सिंगार दं हायसि जों बनो अपॉर्चुनिटी रमाया हायसि बरनो जों अपॉर्चुनिटी रो हांखे तेबो सचिन देबर्मन गोबां लामक फैनाय हायसि चिनी बिसास दं बरनो जों अपॉर्चुनिटी रमायानि बाङै सोलोंनाय रावबो सोलोंया हायसि
ang omonu sering ta khaine ang rsawe ani career no susna ma yang khyang tani rsa nai wa ta ma sa bu phang phal ma sa hai hnei wan chogoi no parawa kubang ma oma hai kurung tong ge chung bisas khayu ha chi je titi edc by tipra idols ni platform ni simi sung tini nokha rupesh nokha rahel ani area ni koi cha asu bono rsa mong kurung hi recognize khaya ha chi chini kilaro bo rsa pro ro mane bai recognize khaya ha chi jesu kaham khe rsa di amot to kaisa platform ung tham le tipra idol ni second winner hi saja hangke bo to tabok bai to khunju kai wi ne khana nai chini rupesh deborma ani yang udaipur ni ne brahmambari ne bobo dili ro pore wi aro rsa wo dili ni kabang ma audition nogo bane ni program rogo bo rsa wo hai phane bono koise chini tipra sani bising to recognize khaya ne khaya buite bu khaya tini chung borong no recognize khai kha tini sini ja kha lamaro no ha khe oi chini rupesh sible rahel sible bui joto no chini oi program rogo hangke tabang na hoi kicha masa phane gari bara rok thang phailai sona ni phane kicha masa phane tabang opportunity makha nge chung nayo tabang tipra idol season 2 ni bisi chini em komal koloi chai thangka sung jara rsanai rok nong bu koine ni musugu music ni concept ni omono kaham khe busiwi bai ke chung chini career no music ni bisingte rsama ni bisingte ani career no ang snama no te chini tipra san no mukhang chung ro no o concept o ma thangna inkyang asa khaileyu khlayo je tabok teibu event successful ungnai semut lai thanai ro kobang ma mistake mani srung lai kha haisi first tipra idol season 2 khaine ni hing lai phro no last year ro tama bor jaga mistake khachini tite edisini je administration no hoite judges no thung participant no thung audition khai theni wasini tama support khaini nang sung details discussion ma khailai nge chung bono no first priority ro nai jate thangnai ni high mistake nya na tui thangnai bo je mistake mano chung bahke correction khainai omo chung chesta khainai chini tite edisini ngoi ar nironi bising ob judges ro ni bising bo nironi sung tama khai thai tong responsibility tong teibu bahke promotion khaimanai bahke charo manai bono tei niro bo suggestion ro di jara lai thangnai contestant nok bo haine nironi bising o jodi katal idea tongkha hengke sungno suggestion of phiri je om haike khaike sanai hne sungnaibu tabok ni thangnai bosoni sai tiksa kaha ungthung je tamosnai rsanai rok bo haine teisa mane jitkarewi kaha khe rsawi নিজেনি স্কিল পারফর্ম খাইনানি বাগৈ বরবো সাকথারথों थांनाय बोसोराव हयतो साउंड सिस्टेम रो आसो हायानि बागै निनि काहाके खाइनि हमफानो खाइमालिया रखफां खना इंगे ताबंनि वो जों नायलायनाय जे सिस्टेम बोसों तेसा खाइलायखा ओ प्लेटफॉर्म नि बिसिंते बोसकांगोचिनि गोबांमा ताकसिना रो जाजेस दंनाय रकचिनि नन्दी गोपाल हन्दी मैडम तरो बाला हन्दी बहाय माने आसक सिनि जाक्तिरिफ्रावो सिंगार बहायखेनो ताबो चिनि लाइ थांनाय रकबो सिनि जाक्थों तिप्रा आइडल सीजन 1 नि जे विनार्स रकबो सिनि जाक्थों ताक 2 नि फाइनाल रकबो सिनि जाक्थों ते अमक निजेनि केरियार न सनावै माथों आं आसा खायो ताकलाय जे पार्टिसिपेंट फाइनाल रकनि बिसिङो जों टेक्सा बरनो एनकारेज रनि बाङै जों प्राइस बारे रखा थांनाय बोसोर 1 लाख तंमानि ताबक 2 लाख खायखा निनि सेकेंड प्राइस 1 लाख खायखा निनि थर्ड प्राइस 50,000 खायखा बोसकांगो जों तेबो गाहाम जोंनि प्राइस रनानि नायनाय जों बाहायनो तेसा प्रमोशन माखायनाय जोंनि साकसांनो तेसा म्यूजिक नि अमनो तेसा डेभलप माखायनाय
अमाहायखे जों तलुक आगग लायने दिनै थानाय बोसोर जों कय साबाय चुबा जाया जे ताकलाय हिंखे एटलिस्ट स्कुटि जों ताराशंकर मटर संबाय स्पन्सर खायजाखा बरबो फिचार न हय दङ जे तिप्रा आइडल अर जागा बरनि एडभार्टाइजमेन्ट फांखा जे फांखा हिंखे बसकाङो बरनिबो टेक्सा बेनिफिट मानाय होनै बरक तो बिजनेस खायनाय चिनि जागा और कायसे बिजनेस प्लेटफर्म बो थानाय उलो आं आशा खायो जेमन एडभार्टाइज रनि बागै बै गोबांमा चिनि ताबो लाइफ चले मानि वो फाइनाय बोसोराव बा तेनि नेक्स्ट इयार वो हंके बै तिप्रा आइडल सीजन 3 4 5 उनफ्रा हंके निरनि पेज निसिमे ननि लाइफ खायनायनि बागै आरो जागा चिनि एडभार्टाइज रदि जों स्पन्सर खायनाय अमहायबो फायनाय आशा खायो कारण चिनि अमनो बरनि बाजारनि बागैबो जों तरै रमानाय आफ्रोके जों चिनि रसानाय कन्टेस्टेन्ट रनो जों तेबो काहामखे प्राइज बो रयमानाय कन्ट्राक्ट बो रयमानाय जेमन इंडियन आइडल जेमन ताव एक बसरनि बागै बरनो रसावनि अमहाय जागाव रसावनि बागै 1 करोड़नि कन्ट्राक्ट ननो रखा जोंबो अमहाय लेभेलाव थांलायवनि चेष्टा खायलायनाय हायछि गोबांमा स्पन्सर फायहा माने जोंबो चिनि रसानाय रनो आफ्रोके जों एक बसरनि बागै नों कन्ट्राक्ट गे बबो किसाले बनि फेमिली वो हेल्प खायमाने नों 50 लाख फांखा बोसोर कायछनि कन्ट्राक्ट मा हामाने गे जों ओ लेभेलाव तलांलायबानि बागै जत सातियावनि नांलायनाय जत साकथालायनि नांनाय आर महाय लामा मानाय तुलायनाय हायछि जाते चिनि तिप्रासा रक आर सामानिवबो कोनो अंशे आगिनि छै कम गरै अमसों मा फुनुलायनाय सचिन देवबर्मा थों तै बाद बाकी रसानाय थों बरकनि लेभेलाव जों सग्रवानि बागै मा सातियावनाय दिनै बाहायखेनो चिनि यर्ड्स रंनो जों ते कायसे इभेन्ट बो खाय दङ तिते एडिसि सुपार लीग निरक जतनो नगो त्रिपुराव फर्स्ट टाइम लाइव टेलिकास्ट खायजाव फुटबल नों बैनि जागा नायदि कोनो जागाव त्रिपुराव हंखे फुटबल लाइव फुनुक जायाखो जों आरोबो चिनि प्लेयार्स रंनो बाहायखे बरकनि जे स्किल तंमानि बरक काहांखे थंमाय न बै लाइव नोगनाय प्लस रेकर्डेड उलफानो नाय तंमानाय जात फना और जागा गोल माने अमहाय 30 डिग्री एंगल गोल 25 डिग्री एंगल गोल अमब्ले कहा उलो रेकर्ड नाय तंमाब्ले हिंखे जे फुटबल न बसकाङो प्रमोशन खायनि नायने र बरकबो बिजनेस नि प्लेटफर्म थाङै प्लेयर कहा नाय तुक फैनाय हिंखे जों नायो प्लेटफर्म रवानि हायछि जे टेलेन्ट दङ जे स्किल दङ जे लेभेल बनस जों तिति एडिसिनि नाहर मंखे बरनो प्लेटफर्म रनाय चिनि नाहर मं माने सुदु तामसनाय रसारवै थंरवै पाइपै हायछि चिनि वानसो मंखा जे बरक आसुक गोरों दङ आसुक टेलेन्ट दङ नगजायांगै दंमानि गामि बिसिङाव हैजाक दंमानि बनस जों ओ प्लेटफर्म रवै फोकस खायै नों रोंमानि सिमानि न बैनि बसकाङो तबै फायनानि अमसिसिनि छामो ग्यां आशा खायो जे कन्टेस्टेन्ट फायनाय रक बसकाङो गाहाम परफॉर्मेंस खायनाय छेमानि साइतेबो माने पार्टिसिपेन्ट रक सिरियास के नावै फायबैनाय जेहेतु खना छेमानिव थांनाय बोसोर आसुक सिरियास नाबालिया रेजिस्ट्रेशन फी रकबो गरै जों नायबो जे सिरियास बरक फायथों होनै रेजिस्ट्रेशन फीस रकबो किसान नालायखा हायछि जाते सिरियास बरक फायथों इनके आसु नोंथों जे पार्टिसिपेन्ट रक बरनो ऑल द बेस्ट तै बिसिनि जाजेस रकनो खुलुमाया फारो बरनि बिसिंति जों चिनि जराय रकनो जों नायतोइ मानाय बसकाङो जों सिनिलाय मानाय रुपेश हाय राहेल हाय जों बसकाङो तैबो बरनि साइ गाहाम सिजन 2 निव मानाय होनै आं आशा खायो आसु नोंथों जतन हामबाय बेले के हामबाय सिनि सीएम सानो बेले के नांखौ माने कक साइ खनारि क्लांखा फाइदिं के जों ताबन नुमैनो हानाय सिनि बसकाङो सिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि चेयरमैन बरम गोनां जगदीश देबरमानो कक थाइजा थाइनि साना बागे एडिसि हापांबाय संसाजाक त्रिपुरा
Idol Session 2 Grand Opening Ceremony Mo Songsamani Pandani Boromganang Soba Bobagra Edisi Hapangni Samung Charana Yadong Sikala Tai Thung Rangni Chini Boromganang Suel de Borma Chinarotini Narwa Yokora Edisi Hapangni Samung Charanai Adong Okora Boromganang PC Jomatia Chini EM Health Tribal Welfare Boromganang Komol Koloi Former Executive Member Chandrodoi Rupini Edisi Hapangni Additional CEO Chini Muslimuddin Ahmed Tai Baki Joto Edisi Hapangni Officers Rock Orotini Kabangma Special Guest Invitees Judges Chini Pressmen Tai my dear audience Students Guardians Ragno Ang Paipalaya Khajani Hamjakmong Tai Kolomong Yapari Nongni Thane Ang Mokong no Sangai Maya Mongsakrei Bomani Bohogni Achai Phaipuru Kebo Silai Romnai Bo Krei Kebo Amti Samung Kainai Hinai Achai Phaimabo Krei Jotto Manu Prithibi Sakao Je Bomani Bohogni Phainai Rok Jung Kok Sanai Rok Toma Kok Sa Ingreji Dasa Spanish Dasa Chinese Dasa Hindi Dasa Bangla Dasa Kok Borok Dasa Haya Jotto Chung Manu Kintu Nono Maya Hene Sikri Nairok Tongo Mo Sikri Nairok Prithibi Sakao Bongso Kotorok Bongso Kobangrok Cheng Tinite Bono Kirilia Jotto Chung Manu Amti Hiniche Cheng Aguk Matang Lainai Ora Tini Chini CM Chini EM Tribal Welfare Kaham Kaini Saka Au Tipra Idol Khaimani Bisingtei Gobangma Cheng Sinamung Manka Sachin Tendulkar no Sinimani Sai Bharatni Pradhan Mantri no Sinai Rakom Ani personal reading ota ang nukmani Tini sinaro Amti resap nai musup nai Ora senior most Tongo Khoroksa Ansabi niche akora Chini Da Hemanto Kumar Jomatia Siklani Simiching Bini Korang Konai Pemani Binchete Bakora Late Ganesh Deborma Binchete Bakora Ang Sachin Kortani Kok Salia Angoro Rahul Debormani Kok Salia Chinero Mohindra Debormon Bongni Amalo Chini Ata Okara Hemanto Kumar Jomatia Songni Amalo Chiro Kumar Jomatia Songni Amalo Ari Deborma Songni Amalo Konthoti Jomatia Songni Amalo Usha Deborma Tini Late Bimol Deborma Chinorotebo Rusamayuk Tongo Bongni Amalobo Amteke Tipra Idol Khayui Tipra Idol ni Bisingtei India Idol Horkai Khoroksa Khorokni Champion Ningyapano Top 10 Borakasa Komo Ani Bisas Tomoni Kitu Mos Huzuk Seng Malia However
baksa chajagi ango tonglayo chalayo amusing khalayo kaisa kok tongo ingreji bai music is the happiness of those who can think emon jorawo music samung nago je somoyo borok wan sukmaya cinta khaimaya kobor wa jemon jorawo music nono thik lamao tipayo. That's why sawo music is the happiness of those who can think. Music nango hai hini sara boso tonga yable hai pono ang mokong sana mo chungo let is better than never. Leri pano tipa idol khaika edisi hapang boni bagai ang council chairman hisabe chini edisini executive committee rogno very very thanks majanago. One thing Nuai Auditorium Hall Tipra Idol edisi hapang conduct kayo how 6th Schedule Autonomous District Council kari hingkai moto mangala komo onek borok sawo Tipra Idol kok borok bai gan simita resap nai bobo question Tipra Idol ke Hindi gan samaya diba yes Tipra Idol Bangla gan bo resap man nai amtirong ni wan chuk mani aborok no bochong matu bunai tobe taksak jora Tipra Idol particular kok borok banyo jeng gan sabui Tipra Idol jeng chong layo chongnani odhikar chongnani ক্ষমতা edisi hapangya judges kotar no amti khayei bharatborsho kaisa company Sony TV ni organized by Indian Idol samdak tongo Amitabh Bachchan buskango toyei kotorba kaisa bharatborsho कौन बनेगा करोड़पति अब वो भाई तंगो बाबू सामुंगलांगे तंग अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति वो त्रिपुरा नी लाइव में फाइक्या साइजमान अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति सोनी तोबी बाय कंडा खाजाक त्रिपुरा नी ताबुक जे खामरे मेरे चीनी जे हिस्ट्री अब साजाखा বসুনকা কন্টেস্টেন্ট নো ভারতবর্ষ বহা বংনি তংমনি তিনি বং ইয়াগো গ্রই বা আদার স্টেক আছে কোয়েশন ফোন পাইকানাতা রমজাকা ত্রিপুরা ইন্ডিয়ানি বরক সাইমাকা কোন বনেগা কरोड़पति नि बिसिंगतै जे त्रिपुरानि इतिहास तामो तंगनि तिनि तामं थांका काजो सामं नांगो তিনি ওরা চিনি ত্রিপুরা আইডল যে ফাইনাল কম ইয়া কোন জায়গা কম করে রানীর বাজারও ইয়াংচিনি খুয়াইনি পিকনিক থাংনাই রক মানি মুংসা কর জায়গায় মানি পাইনানি বাগै পিকনিকনি গান রোজাবজাক কক বরক বাই গান অব রোজাবতো जिन দোকানা মানি পাইনা থাংকাতা gan ningkai tamo tulung katam nene hen hoki phayene hen saimale yapo o gan khnawai o dokandar sakapo obo toma gan asu khna togo pa kok borok bai obo no ortho tamo hum sayna mani bo sana jora mali kabang ba ni chaw horda sunnai bolda renai hoki da renai borok khna togo tongba khana togo 정로 하케시 동고 딱호도 따와나디 정저토노 버럭 무니쇼 앙테니 묵토마노 2007 어버니 스강 비단서바워 거럭세 MLA 승만이 রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিস্টার তখিরাই দেববর্মা আসাইমানি সিমি
Bumada bono sila ya pariru. Tokirai no bumada sila ya pariru. Boto iskulo sangka, porika, je manmoni poriwo ya kowai graduate ngka, shikha ngka. Botamni dukho bai silai romai thangka. Kono jorawo mukhang lukhaino silai tinai amtibo chung hungjaka. Sungkai silai tinai dol. Silai tiya bo tongo. Silai no saput khaya bo tongo. Silai ti mathangai bo tongo. Tamani bagai mathangka abono rutukya. Silai tamani bagai tui bonon nahari si kogi bothaddi. Amtibo engka tabobo engnai bobishotobo engnai. Haipono jeng justice mannai. Justice mannai sikraro kerak khayai dofano discipline khayai dofano jottono naithok khayai daitto nawai agogoi thangdi. Kaje teruk angdorong nomor kongno sanamo sunggo te kaisa Edisi hapang or any institution ang maso kisa time ni value. Time ni value no rudi. Program 11টা. 11টা ni programo 12টা, 12টা ni programo একটা. Hangkaba tambagi gori Islam kaba. Tambagi gori Islam. Nono 11টাও ফাইদি হিংকাবা 11টাও ফাইলানিতে বরক নখা 11টাও লগো সিকো হংয়াবলে হাকে নং 12টাও ফাইনা লাংখাই একটাও ফাইনা লাংখাই নিনি টাইম বো শিডিউল টাইম বো একটাও ন খাইদি টাইম ন যে নারক মায়া ব্যক্তিগত বসুং ওকুলুক উসুল নাই এবং সমাজগত দিগিব ওকুলুক উসুল নাই অনেক বড় আপনো হাত নাই মানো বাট जों চেষ্টা মাখাই নাই আসলে সাসি নাই যত পার্টিসিপেন্ট রক नर kaham kai participant khadi kabang ma sidmani jaga tongo abakasia media maddom boni bisingtei tabok edisi hapang mo limited power ni bisingti phano tabo chini tipra hastewo jottoni 12 borsoni thungkrung basung butia phaithango khorasa khorongni chelai thongmani nugui bono kolkata wo nungui tlango chelai ro kolkata club o thongka hangkai good footballers, scorer, 시작가 거락사 따복진이 벌어럭 디프라사 ফুটবলার 50,000, 60,000 কাই সিজনো ফুটবল থুঙ্গু বিনি কাইসা ইনকাম মং খাবলি একদিকে স্বাস্থ্য হামনাই চরিত্রবান বং নাই যে যুবক রক খেলানি মাথো তংনাই বতাই কোনো হামিয়া দিকে থাঙ্গিয়া বনে বাগাই আং আনি যারা ত্রিপুরা আইডলনি যে সেশন ওয়াননি যারা চ্যাম্পিয়ন নাইরক রানার্স নাইরক এবং তাবুক যারা কন্টেস্টেন্ট রক নর অডিশন রুনাই যে তংমানি নরক কাইসা চাইতুমং মানানাই বংখা নংনি বিসিংতৈ সিনি সিকলা রক তাবুক বাহাই কरै মাनै সাগনাवै সিকলা রক কবর ওয়াইজै তঙ্गो 197 জন ani besa nini besa engyang mano tipra besa tabuk kefek manai chawi kobor wajai tongoyu 11 porikhaita school thanglia college thangka school thana nangya college pai hani klai tongkha jotono sung baya bondu borangno tiklai ma tu nai waisha drugs addicted kakai nini life says Nini em says numani imangbo thapala nini imangbo thapala takuk bokuk ni imangbo thapala nini kamini bo ekdom jotto borong ni thapala
Paringkai sing tabuk sini sarno belai belai ke hambai belai ke nangku mani kok rono sing no sai khanari klangkha tai phani sal rogo sing joto chaitok lai ne aba hai ke kok rono khanawui sini thinang sing phanangit lang lai ni tai aba hai ke no phadi nungun halani sini buskango borom ganang honorable executive member sports youth affairs and ICA department TTAD siningai borom ganang Suhel de Burmana ben khokte sing thaja thani kok khna lai ne पुइलानो जतनो दिबर खेकद्रब जरानि खाकाहाम तिनी ताकलाइनि एबा तिप्रा आइडल सीजन 2 नि चिनी पुइला चेंगमानि पान्दा फाइ सकपाइजाक चिनी पान्दानि आसुपा अक्रा चिनी TTADC हापांगनि चिनी ऑनरेबल चेयरमैन बरंगबनां सार जगदीश देवबर्मा बनबो पुइलानो आनि बखाक्ते खाकाहाम तेबो फाइ सकपाइजाक चिनी TTADC हापांगनि ऑनरेबल CM सार पूर्णचंद्र जमातिया बनबो बेलेक बेलेक हेनो खाकाहाम आबनि लगिबो तेबो तंगो चिनी TTADC हापांगनि चिनी ऑनरेबल चेयरमैन लगिसं चिनी मैडम नो खाकाहाम तेबो तंगो चिनी ऑनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर चिनी बरंगबना आता कमल कलय बनबो खाकाहाम ते तंगो चिनी फॉर्मर EM बरमगनां चिनी सार चंद्र दैरुपिनी ते चिनी एडिशनल CU ते जो तो चिनी ऑफिशियल स्टाफ ते चिनी ICA नि PU ते जो तो चिनी पार्टिसिपेंट ते चिनी रेस्पेक्टेड जजेस ते म्यूजिशियन ते जो तो पांदाना लोआ जिने जो तो चिनी आदों सुनो पुलानो आनि बखक्ति खाकाहाम ते हामजमु याफर थाजिंगो चिनी बसकांगो जे साइथाने रौ बेलेकिन इम्पोर्टेंट कक साइथांका बेलेकिन नांगमानि कक जों तागलाई ओ पांदा सीजन 2 नो जेंगनानि किसा लेरि थांका तांगे लेरि थांकाय थाजिं चिनी बरं बना आदों सं साइथांका जों TTADC सुपर लीग जेंगमानि बागै बेलेकिन बि शेड्यूल मान बागै जों मन जेंगना लेवि थांका हाइपानो पब्लिक रंनि बेलाय डिमांड तंमानि बागै एबा म्यूजिक हामजानाय रंनि बेलाय डिमांड तंमानि बागै जों मनो दाक्ति दाक्तिनि जेंनानि बागै जों माचाइ तका आम हाकेनो आं अमनो साननि मुसुंगो थाइं चिनी जे विनार जाक थाने बिसिनि बरंनि जे एक्सपीरियंस बर शेयर खाय थांका खाखलायो जों जेफोर पजिटिव नावै जों सामंगो अंखरो आबुनि रिजाल्ट एबा आउटपुट बसों पजिटिव मानो आम हाकेनो जों चिनी बुबाग्रानि तिदुल मुंबाय चिनी बुबाग्रा नायकल फांबाय चिनी ऑनरेबल CM नि गाइडेंस बाय ते चिनी एंटायर जो तो TTADC नि चाइतो मुंबाय जों तिनी चिनी युथ रंग नि बागै बेलेखिनो जों जागरूक दंगो स्पोर्ट्स नि हापारं तुं जेतो आनि बेदेक तंमानि स्पोर्ट्स नि बेदेक कायसा सिक्ला नायकलन बेदेक कायसा ते चिनी म्यूजिक रंग कल्चर नायकलन बेदेक कायसा आबन बिसिंगो चिनी जो तो एंटायर चिनी ऑनरेबल मेंबर्स सो जो तो न जानि जे बेटा को बेलेकिन साक्थार खलाई दङ लिमिटेड फंड बिसिंगो सामु खलाई दङ हेल्थ डिपार्टमेंट थुं PW डिपार्टमेंट थुं तिनी LRS डिपार्टमेंट थुं दि फिशरी डिपार्टमेंट थुं ARDD थुं जो तो डिपार्टमेंट नो बेले बेलेकिन जों हार्ड वर्क सामु खलाई दङ इवन आंगाबो बेलेकिन प्राउडलि सारागो जेरे कुबिकक जों 3.5 বছর 4 বছর কাততিयो लिमिटेड फानि बिसिं फानो चिनी ऑनरेबल मेंबर्स चिनी टीम वर्क चिनी बुबागर नायकल फांबा चिनी ऑनरेबल CM टिलुंगमाय जों बेलेकिनो सामुं आउटपुट खलायगे हायसि बेबा गोबांमा केबेंगै तंनाय पार्टीनि लीडर्स आबोनो नायरोंया नायथोगजायंगै बंनि एलिगेशन तंगै मानो बरबो जों एप्रिशिएट खायो तांगे बरक जेसे क्वेश्चन खायो आबरो जों सामुं तांनानि देव बहाय योग योग हायसि तांगे हाकाय ऑलवेज जों आबोनो पॉजिटिव नाव जों नेगेटिव नाया बिकॉज ऑलवेज जों नेगेटिव नाखांगाय जों नेगेटिव आउटपुट मानाय पॉजिटिव नाखाय जों पॉजिटिव आउटपुट मानाय आबन बगै गोबांमा बरक क्वेश्चन खायो बंगा क्वेश्चन वैलिड न आबनो जों एप्रिशिएट खायसि नरो आ तिप्रा आइडल खाय तंथकजांना बगै खलालाय तंगा जागाबो हने बाबा ओ तिप्रा आइडल ने रां ओ ICA बेटेन कल्चर अफेयर्स अब कल्चर अफेयर्स बगै तंगो हायसि ओ रांनो जों ईद बो पाइमानिया ओ फोना संनो खला कल कायरि मानिया आ कल कायजन रां आलकानो दङ इट बजन रां आबा PW आलका दङ आबा सामुं चलिन दङ
maybe nung no gyan tabo no amai bor ko ejune allegation ne bolte abo kebeng ne bodolni bong ni samung se abo jeng bon na haimia saya jeng bon appreciate khayo because jeng amna positive now tabo ko khaisi o je jak tipra idol jeng je tidir sa habang ni bukhaktei thangnai bisio jeng first prize rikha chini winner no 1 lakh jeng chini you don't know tebo interest prangna bagai bong no jeng tebo jagruk khainen bagai jeng takle chini honorable cm te chini honorable joto members te chini bubaga naikol phangbai jeng tidir sa habang bukhaktei jeng 2 lakh khaika first prize second lakh khaika 1 lakh third prize ga 50000 te jeng no chini o pandano belegen hamjang man bagai belegen popularity man bagai tara shankar motor ni bong ni bekhakti bo borok kaisa scooty borok sponsor khlaikya tai chini honorable chini em chini ata komol kole saithangka rinani kotor ko gya jeng gari bori mano in future final tip idol season 3 ngangkai jeng gari phan rimano dage ching boni level no jeng high ma khlainai nung bono sringman se police khemang khemang ching bono tebo naithok jok jok ma khlainai hisi dage jemon Arunachal government bo Arunachal idol khlaiai every year Indian idol to sarigamang to contestant bong ar ni khoroksa soguinai tangi ha bong government belagini awareness tang music na ti ngai ching tini ti idol khlaimani gabang mane reason tang tangi hangkai chini culture na promote khaine hangkai chini culture na muthang na hangkai chini next generation no chung biskang tlang hangkai bebag chini responsibility samne thankai chini you dong ni thani bo awon bai tabuk chini ojarawo tang chini borong mana member saithanga chini o hangkai Sachin Devarman Rahul Devarman borni bethi bai kringsa o ha chini o bisingdeno Surabhi Devarmano o jagan hoiti Indian idol ngai the first female Indian idol Surabhi Devarman hine chung tabu world wide web sin jago bo Indian idol simia bo Guinness World Record ulta hanging khlai upside down je hanging khai bo a Guinness World Record bo khaija abon kim sabai mai nang Surabhi na moji chajak di moji chajak abon in personal issue pia bo o talent nang respect marna haisi o born nang respect marna abo tini bo Surabhi ne record ke sabai mai ku bini mungta mo Surabhi Devarma bohani basa boti prahani basa abo chini kungthe barani belagin proud feeling nan ko am haino tini bus kang abo or participant khanen bisingo gobang ma Surabhi asainai gobang ma Rahul Devarman asainai gobang ma Sachin Devarman asainai piaba bongni technically socially systematically bor support mangai bor ajaga soguinai abo chini bisas tomo tegese ko music nga kaise bithi je bithi dugano painani mania se bokhor saga paracetamol hin paicalayo bhok dera nga chi bhok der man bithi mano piaba jebur chung hotasa udas chung tongo chung depression ngi tongo even chini belaikena chung chini mentally disturb ngi tongo a jero nang bakhamina jarabo chung music khnabo tong thoman jero music khnabo omang kaise bithi je bithi ba chung chini mentality chung peace mano even chung chini music chini ti prasarok seringjai sa asrungo hingke phringjaga chung bor sogoina abo imagination baireng nai hesi taba chini honorable judges rok orom bosang asukja jingagi charai fru jing radio rogor saman khanao nga bor talented bor legendary singer rok bor compose khaine krung bor nijin rizamna krung omai singer rok tai chini borong bonang chairman sar saithangka je picnic thangtani khoroksa borok chini a gano khana to jagi khorsa wanje bongsaka ani experience angno share khen even am khorsa music hamjago charai chini music hamjago even nogni borok bang ani Tripures Devarma ani guru tongmani pheba ang complete khlaisuk malia classical ang jefru baire porna thaman bage ang discontinue khaima thangka ani khorksas guru tongmani Tripures Devarma supare bagan binok bo tini kri kha haing sakabo ang bobu khorksa bini student tongmani tegisa ani experience ke tamo agi kabang ma music industry wo chini ti prasarongni album khlaileo ang kaisa music compose khamon to miling malang chawa ani obukha oba ang jefru charaifru belagin music hamza ang sakbaiteng siang sakbaiteng compose khalai abu khlaimani jefra album release kha Assam music industry ni hoite ani thani proposal phaikya Assam music industry ni hoite ani thani proposal phaikya o miling mang chawno nung Assamiso dubbing khlainen eba Assamiso khlainan nung soi rikhangke non rang rikhangke ching khlainai pheba ang cherefur apru mane wansukli asik broad mind khlai ang wansuka je bo jumu jida Assamese khlaikya hangkai
आनसे आसामिस कॉपी खायो हिनानि नै आं परमिशन रलैया आजाराव ताइ कैसा आसुक सालबालो खन्नों मै मालाया हिने कैसा खाइमान दं कम्पोज खालायो आनि लिरिक्स सिमान दं आबनो बाहायनो हाय मणिपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री होइते प्रपोजल फैया मणिपुरी रॉक आ म्यूजिक नो बर मणिपुरी लैंग्वेज खालायनो बागै अप्रूव आं परमिशन लिया फेबा आनि साना नायमा हायसे म्यूजिक जोंनो गोबां मा हायंगो जोंनो सिनेमा गतरखौ सामै मानो फेबा निनि इंटेंशन प्योर तंनाय नांनाय निनि मुचुमानि बखा युग युग तंनाय नांनाय थायं चिनि बरं मना साइथांगा जों म्यूजिक न चिनि जे ओ लेवल न जों इंक्रीज खायनन बागै जों बना प्रेक्टिस मा तनि नाय आबोखे हायसि आबन बागै जों गोबां मा प्लेटफर्म जों कैरियर सामै मानो साइंस हामजानाय डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट गोबां मा प्लेटफर्म थां मानो दिनै बिजनेस हामजानाय जों कमार्स फोकस है जों बिजनेसमैन कट कट ngै मानो दिनै आर्ट्स थानाय गोबां मा प्लेटफर्म थाङै मानो दिनै पलिटिशियन बो मा तंनाय दिनै बिजनेसमैन मा तंनाय इंजीनियर डॉक्टर आईएएस आईपीएस स्पोर्ट्स पर्सन गोबां मा फिल्डनो जों मा थानाय म्यूजिकबो जों मा तंनाय जत जाना मा तंनाय आबन बागै जिनि टिटिडि साबं बेलेखनो जिनि युडरं बागै वानसुगो ताइ जिनि ऑनरेबल सीएम जों ऑलरेडी डिस्कशन लाय जिनि बुवा नायकल मै जों कैसा प्रोजेक्ट नामै दङ एबा इन फ्यूचर फाइने जरबो जों आसाम म्यूजिक इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री दङ हंगाय मणिपुर म्यूजिक इंडस्ट्री एबा फिल्म इंडस्ट्री दंगाय त्रिपुराव का तंग त्रिपुरा फिल्म इंडस्ट्री करी नायबा तंग खलायमे नायबा आबन बगे जों प्रोजेक्ट नामै दङ बसकां जरबो जिनि गोबां मा सिनेमेटोग्राफर दं म्यूजिक डायरेक्टर दं एक्टर दं एक्ट्रेस दं सिंगर दं बरंनि बागै जों त्रिपुरा सानो जों टिडिएस हाबंनि बागै फिल्म इंडस्ट्री खाय बंनि कायसा कैरियर सामने बागै जों थाया टारगेट नावै दंगो गोबां मा बर अब साजेङै मानो कयजन बर किन्तु साजांनायनि बिसिङो साजानाय बाङो नों म्यूजिक न दुइजन हामजेगै नि दुइजन डाबल हामजानाय बाङो आबन बगै जों हामजानायखौ एप्रिशिएट खेबनो हैंडशेक खाय बनो स्माइल दिदि बसगा आगु थानाय हासि आब्रन थिके कासिना रंमाया तंनायनि केबे मो तंनाय न लामा हिंगा हंगाय बसाका हादलै रसारनाय न अब आ हादलै रिनि जारि रेखा भान कराय थाङो अब पार्मानेंट हादलै तंगिया आबन बगै जों अलवेज जों पॉजिटिव माइंड बसगा मागुना हायसि जेकुनु प्लेटफॉर्म दं जों कैरियर सामानो फियाबाचिनि इंटेंशन प्योर नांनाय जिन हारमुं क्लियर नांनाय हायसि आबन बगै दिनै अजाराव आं अबनो मेसेज नामबो जों चिनि युट्यूबनि बगै स्पेशली जों ताबो अजाराव गोबां मा आमसे जों ड्राग्स बे कुबुलि तंमाने चिनि सिखला चालायनो जों स्पोर्ट्स नि बखाक्तिं थुं म्यूजिक नि बखाक्तिं थुं जों बरंगा त्रिक प्लेटफॉर्म सकांना जों ट्राई मा खानाय तानखै युथ चिनि थिनां जेफ्रु जेकुनु समाज युथ करिं थाङो आ समाज कमरि थाङो आवन बगे जों युथ न फार्स्ट प्रायोरिटी दिवो चिनि बुबाग्रा चिनि ऑनरेबल सीएम चिनि एंटायर टीटीएडीसी चिनि युथ नि बाय गोबां मा प्लान खालाय दं गोबां मा ताबो नरो तिप्रा आइडल सिम खालाय दं तामु जॉब खैरिया जॉब तलांनाय अबन बगे प्रोसेस सलि दं आबो तलांनाय अबानि लगे लगे जों चिन सामु मा खालायनाय तै गोबां मा बर थाङो अबदा नों ग्रेटर तिप्रा नो बासे बेंगनि दंमोन केबंनाय बदला आबो दङ आगिबो दङ ताबो दङ उलबो दंनाय आबो चिनि पॉलिटिकल डिमांड आबो माया समाज थानाय आबन लगे लगे जों गोबां मा चिनि एक्टिविटीज जों खालायबा थानाय बोला ना आबो माया सखिनले जों नगो आचुलाय चिनि जे एक्टिविटीज तमन जों स्टप है तनि मालिया आबो चिनि खालाय जों मा खायनाय आबो नगे जों अलवेज जों पॉजिटिव जों मा वान सुगनाय पॉजिटिव वान सुमन बिसिगे जों हेल्थी डिस्कशन मा तंनाय हेल्थी डिस्कशन बिसिंतिनो जों गाहाम आउटपुट माने हायसि आन बै तिनि अजारबो चिनि गोबां मा म्यूजिक हामजन चिनि यु दङ आं हायनो हाय खा खामिया फरो नरंनि अ तिप्रा आइडल सीजन 2 नो नरक ग्रैंड सक्सेस खलायदि नरंनि बुमुं स्नामदि तै नरक बाहायनो बुइनि हाय युंनि एबा बुइनि हानि हाय नर बसकांगो जे गाहाम प्लेटफॉर्म सगिना नंथुं नर प्रेक्टिस तनिदि म नरनो जों चिकन से प्लेटफॉर्म स्रामदि माने ओ चिकन से प्लेटफॉर्म बिसिंदि नर तैबो कतर खलायदि तांके जों सेमा तिप्रा आइडल सीजन 1 खलायमन यागुलो जों बांग्लादेश नि चिन तिप्रासन होयते जों मेसेज मांका बरोलेन होयते मेसेज मांका बरो पार्टिसिपेट खलायनो मुसलमान बग बरक जों टेक्स्ट मेसेज बो खायर गायसि आन बगे चिन ओ प्लेटफॉर्म बेलेखेनो बुमुं खनातक तिप्रा माने जों तिप्रा हानि बसा जों तिप्रासा ओ तिप्रानि आइडल तिप्रासा रंनि खासुकसा सिंगारक अकक्सि तिप्रा रंनि खासुकसानि सिंगारक हायसि आमन बगे जों तिनि अजारावो जों तिनि सिंगारनो जों बसकांगो पार्टिसिपेट खालायनो खा खामिया फरो नरो प्रेक्टिस खायदि गाहाम खलाय बसकां जरावो ओ बेबाग जे प्राइस जों माने अब बेबाग नंनि बागै रां फायमाने अब नंनि बागै या फरो जों केबनो या फरिया अब जों क्लियर मा तंनाय आन बगै बाक्सा बरक नरनो जदि डिस्टर्ब खलायया नरनो जदि
moral down kala kya nar smile redi just kaham positive reply redi bas besang ahuk di salsa nong nong ni destination nok sawi nei si amas ko kai ngaun bage haino hai entire chung TDC ni bukhakti narno kha kam ya faro joto participant no tai judges rona bele bele kan hamba ya faro bus kango chung taibo kotor khlai chung sam khlai nai tai bus kango chung kabang ma chini ti prasan je culture ni film rokbo chung khlai ne bage chung kaisa process choli tungo thanai agin jorwa langmani haduk rok chung busuk nai thok all langmani hadurok chung jibono chung thiasa ka pok ya haisi on my film rok sam jaga tai buskang jorabo chung khlaine bage chai tu tungo limited phani bisingo phano chung oma hai kabang ma chung chini yudong na bage chung chini culture chung buskang jorabo chini folk dance chung thung folk rasam tung kabang mana tei bo chung kaisa process choli tungo phaine jorabo chung buskang chung thanje tong hangai chini ti prasani film industry chini kokbrok ni snamna bagai bechung chai tu tongo abo chung jot pali bising na sing amana success khlaina hine ang an bakhaw poite to gatina haino hai asna situng jotron hambai khulumbai kya belai belai ka hambai sini yem sano honorable Suhel Deburmano belai ke nangkumani kok saikna kha tai aba hai keno tau tai bu song ang kha khayo nor joto no leng lai jak khana phiaba sing kisa basa lai de mano joto basa lai kana asuk lai mo balo khable na kisa basa ne lai kana chalo joto basa lai kana and kaisa exercise khlai le heda yang o tiarang lai sesak sing ready khlai le na le ne tai aba hai keno sini je school students rona ang koine te baki jara ing oklog asung ne rona ang koine jotono yapa khorna bagai na yapa khorna ni kisi cha jarar di pari sing joto yapa khorla ene belai ka hambai ani bagai yapa khorma bagai sing tabok tai bisitik lai lia daktin sing sini je nangkung mani bokri sini tinini program ni bokri oseng hablai sinai tai sini judges rok bo ready tongo sini sekang ni winners rok ready tongo season 1 ni borno seng nungin halai nai boni yagulo no sini je agini winners rok borok norno kabong ma rasamung rasawi khnar nai phadi jot asu lai ne hambai nor asuk mani balok khang ma baise norno kisi sa basa di hinai ko samani so are you ready now? Thank you. Belai ka hambai paring ka sing tabuk puilano nuin hanai sini buskango. Priya Jamatia on the stage, please. Doto bini bagi apa kau lain? हम जल्दी घूमना खोले ताकि बेदिंदो खोले ताकि बेदिंदो खोले घूमना हम जल्दी घूमना खोले ताकि बेदिंदो खोले ताकि बेदिंदो खोले ताकि बेदिंदो
बेरिया बंबरा गाना होते खुमने मधु करके बेरिया बंबरा गाना होते खुमने मधु करके जरा जो तोनी वैसा से पायो जरा नो नंहाई नो तालाई रे जरा जो तोनी वैसा से पायो जरा नो नंहाई नो तालाई रे खल देखूं ना हम जग देखूं ना खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा हम जग देखूं ना खले ताके बेदिंदा खले ताके बेदिंदा खल देखूं ना हम जग देखूं ना खले ताके बेदिंदा 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 जतन ना हम पाए Belai ke kena to ke resabe kena rek langka sino and takute busong angka ke nor joto ro khatu khajang jagna tai aba hai keno teu chai na hai nor ni buskama ang trini title prize sponsor bung sai kena nai Tara Sankor Industries Private Limited borok singno sponsor klaika scooty tai aro trophy by tai aba hai keno TTA di sini hapang ni bukhak tike first prize manai 2 lakh rupees second prize 1 lakh rupees and third prize 50,000 rupees. Abo ni bagino taute buso nor taibo khnatok rasamung rok nor khnai manai pharinge taute chaina non buskang nungui na harnai Basrang Deverma on the stage please. Phari sing joto bin bagya bokhaw laine Basrang Deverma.
थैयासा खानो नोआ हसुरखा रो रना थैयासा हच्चा थांगै बोरिं हरतंगो गाना थांखे नोकुमाय थांगो हच्चा थांगै बोरिं हरतंगो गाना थांखे नोकुमाय थांगो Kubokerai kakok thayani Bini mungkai saber jatongo Nengani Puilani ko Nuno ani Pai thakbo khano noa Asurkha revo rena Thiyasa Rutu gerutu manya Nikuma bini huija tango Rutu gerutu manya Nikuma bini huija tango Epsa kawo na harnai ba Kongo aro no achugibo Nengani Puilani ko Tuno ani Pai thakbo khano noa Asurkha ro rina Thiyasa khano noa Asurkha ro rina Thiyasa khano noa Asurkha ro rina Thiyasa Belai ke kesang dodor kai rasamong senok narik langka basrang di kurma. Awa hai kena tahu tu busong ang semenya nor busu dorati ke interest nahari khanawi tong. Piawa tabuk nor ni buskango belai ke surprisingly kaisa information manma bai nor ni buskango tabuk sini Executive Member tai TTAADC ni Youth Affairs and ICA Department of Teitongnai sini Sir Suhel Devermono koi na hanai yang odang so phaina bagai singo rasamung thaisa tangsa khnaran bagai phari sing joto bin bagai yama khorlain ladies and gentlemen oro belai ke kok khatai klayo tamnin ba Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Bukhak tike tini
season 2 Tipra Idol grand opening. Apni bagai boni thaniwo je rasamung sing thanai manai. Belai ka angka khayo bobo khorsa music enthusiast. Taya bahai keno belai ke rasap kereng rasamung musamung bai boni haparobo kerengjak. Aba hai keno tabuk bo abu bani kerengi tongko. So bini khukti ke sing or rasamung thaisa sing thanai nalai ne phari. Tawte bung song te chai nai bini bagai ya pakhor bai ne phari. Hello. Try khai nai. Chair dokhai na kar di. Hello chip. Hello. Sebasing sinai tini ani jano khathai ri mani bekhani kono shanahin mani boni Sebasing sinai tini ani jano khathai ri mani bekhani kono shanahin mani boni thani Sebasing sinai tini ani jano khathai ri mani bekhani kono shanahin mani boni hani Jeno berbai khum kiyang mani Ano barno sebai kelangka O ani khumbo barno Jeno berbai khum kiyang mani Ano barno sebai kelangka O ani khumbo barno Sebasing sinai tini ani jano khathai ri mani bekhani kono shanahin mani boni thani Ani hinayang chomani Kothai kothoman shanahin mani O ani khumbo barno Ani hinayang tomani Kothai kothoman shanahin mani
siyang sinay tiniani jano kay di mani Berkani kono sana himani boni kani Berkani kono sana himani boni kani Ambay Belai belai ke kena toto kesang toto teh siapa ni hai rasa mong sunok kena langka sini EM sir Suhel Deeperma. Apa hai no talented ministers robosung sini hapang gosung mani dong. Apa ni bagi tahu teh bosong teh tahu wana na dong. Seng teh bo sekangai tangi mana ni seng kakayo. Tam ni himba sini bus kang gosung no lead kai jangai ro. Borok belai kaham position no tabok singno tuiduli dong ni sing khakayo te aba hai keno tahu te bong song phadi tahu nor ni buskang te chai ne hai tui phai phinai rasap kereng bokuk Sushmita Deepermano phadi sing jot to bini bagai te chai ne hai ya bakhoro be lam so lene Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
logi kere ba kuyo shampini no ma mokol pini puro no 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 yama mok thang tong te te imam ha gati thang puro logi kere ba kuyo shampini no ma shan shani no gira nang ba ang kele kumai thang na nang chu moi ha nang kire ke kai thang tong phai nu ani la ma kire ha mo kol gana no 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 ya ke ani mo kol kire ha nang kire ke kai thang tong phai nu ani la ma kire ha mo kol gana no 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 ya ke ani mo kol kire ha ani mo kol kire ha ani mo kol kire ha hambai Belai hambai Sushmita Gangke Sini second runners-up season 1 ni Tip Idol season 1 ni Pada ingin tahu nunggu na hanai dong ni buskang television hai Bukuk Rahel Koloy Bohong Gangke sini first runners-up Tip Idol season 1 ni Pada ingin bono nunggu na hanai ni dang so Rahel Koloy on the stage please Tautay Bukusong Norni Baskango Tini Grand Opening Ceremony Tipra Idol Season 2 Tabuk Choli Tongo Live TTAADC ni Official Page Narjoto Nai Manitong Nai Aba Haikano Panish Halo Norak Joto Nasumba Keragitong Nai
fuma Bahay nono siya'y manan Nangani-kani ka-fuma Kumoy nango Sinamkano Muani ba O barbaka O muno dehin jajangma O muno dehin ka-fuma O muno dehin hamjangma ang shiliya O muno dehin jajangma O muno dehin ka-fuma O muno dehin hamjangma ang shiliya Macho kiriwo no no kamajanani macho wanawo nubaya janani kuboy nango sinamano muani ba overbaka Omuno dehin jajangma Omuno dehin ka-fuma Omuno dehin hamjangma ang shiliya Omuno dehin jajangma Omuno dehin ka-fuma Omuno dehin hamjangma ang shiliya Omuno dehin jajangma Omuno dehin ka-fuma Omuno dehin hamjangma ang shiliya Omuno dehin jajangma Omuno dehin ka-fuma Omuno dehin jajangma ang shiliya Omuno dehin jajangma Omuno dehin ka-fuma Omuno dehin hamjangma ang shiliya Hambay Wow. Naidi, busuk development nukjaka sini season 1 ni je contestant rock winners rock bahai ke polish klai tausi jora borok sekangai thaiga somjumu jumu somplik pilik somjumu jumu somplik pilik naisiki naikai belai no milik somjumu jumu somplik pilik naisiki naikai belai no milik abun nang dan khana somplik naidi koklop rasapmung masamung te abo haikeno tammung beba sini tirpra hasteo manthogo abo sini thuyo dong aboni bagino sing asuk jora sekangai thaimano tamo maya dong sini bororo thangkhanio bo sini bororo dongo karate judo boxing models actors actresses directors cinematographers tamo kuri dong sini thani sing joto dong sini thani rasap kereng robo abo haikeno tabuk teruk taibo jora kaham mani phai dong boro abo ne bagai tahu taibo so omo hai platform rono sing utilize khana na angkha khayo tini oro sini cerero asu jak dong kobangma sini sak chalero okra sakra rok dong boro bo wansukna sing bo omo hai jora kaham ro mangkha kai tamo khlai mea dong kubun sal rogo phaine sal rogo sing taibo kaham jora mannai tai abo haikeno Tipra Idol Season 2 haike Tipra Idol Season 3 bo manan ni khaka lai o grand opening obose sini bagai
बेलायखे नांगौमानि साल दिनै जों अबहाय जरा गाहाम मानबाय जों बेलायखे खाथुम खाजांलायजाय ताहुथाय बुकजों तारिख ताबुक दोगलायावै तेउ जायनो हाय नंनि बुसकाङाव तुबै दङ The winner of season 1 Rupesh Devarma on the stage. Shivo Nini Khorang Anorimani Shivo Nini Khorang Anorimani Taring Shidi Ani Bamang Mithiba Kariyok Shukha Shivo Nini Khorang Anorimani Nungne Shiana Anika Shama Khnawoi Nini Khorang Nungle Shiana Anika Shama Khnawoi Nini Khorang Nungle Khatangui Bomong Khomani Unkhna Shalcha Shaldogni Kubang Mithima Kariyok Shokha Mithima Kariyok Shokha Shivo Nini Khorang Anorimani Taring Shidi Ani Bamang Mithiba Kariyok Shokha Shivo Nini Khorang Anorimani Shivo Nini Khorang Anorimani Wow. Belai ke kena to kai rasawe kena deklangka Basrang Rupesh Devarma
winner of season 1. And Padinke, Sini Tangaini winners from the Kalaika, Tai Tavuk, Sini judges of the Com the Tonga. So, Tawuk Sing, Norni Buskango, Tubitongo, Tashan High, a Belaike Knatatokai, Jaduni, Rasamung, Sini, Borom Ganangzik, Bukuk, Torubala, De Burmano, and Ozorano Yaparnai, a Belaike Knatatokai, Sino Rasabai, Knarnai. Padi Ingai, Zoralena, Sini Bukuk, Borom Ganangzik, Torubala, De Burmano. Let's welcome the judge of Deep Idol Season 2, Torubala Deberma on the stage, please. खुलुमबायखा जत अकरा चाकरा ताई चिनी थिनांगनि जाति संनो आव मुइमुं काहाम संजाक तंफानो चिनी चाखैनो पगै मांगलाक मुइमुंनि बिसिं मुइमुं अकरा चाखै याफां यारों तनानि नांगौ आबुनि बागै साजाका चिनी जादु कलेजानो बो लगी तिनानि नांगौ अबनो बो पगै चाया तामखानि लगी तिनी साइन्दा चंपेरें करै ताकुक संनो न किसा जुबाना बागै सानाय किसा न रोजाबनाय गोबां रोजाबिया बेलायखे मियाबो खरां बायजाक मियाबो जों ककबरक सालनि रोजाबजाक हायफानो किसा रोजाबसिनाय पुइला किसा हेनेरानो उतुरागिनी बाय दक्षिणागिनी ओ बेलायखे नरक कनफ्यूजिंग उतुरागिनी काय खरां चिनी रांगिनी तला तैति सावो दक्षिणागिनी काय जों साकातै जों आगि चिराय फांचिनि सिमि सिनि चुचु बुरा राचिनि खनाय फाइमानि आबाहायके न रोजाबजागै फायो अबनो जों कताल कताल रोजामुनि लगियो तैयानि नांनाय बेलायखे खातोथों चिनि दिसि हापांनो हामबाय रोसिनि रैबो रोबाया मानव सम्पद बरकसे आसल चिनी चिराय रक श्यामानो रोजामा बायसे बिसा बायसे बिसोक रोङै थांगा बेलायखेनो रोङै थांगा फातार हास्ते हाकतरबो बरक ताबुक बाताय मांका आबाहायनो जों ताक्लायबो खाख्लायो नोनुले ओ नासिङै आंले माइ जायो नोनुले ओ नासिङै आंले माइ जायो Oh my khopsa timo timo jadu songno oh jadu nonoli oh da singei yang le tươi nên nhớ nonoli o na singui yang le tươi nên nhớ o tùy tùy lo tùy mô jadu songno jadu o bufuru
फैलांसिनु जादुनु आंली दिबोनी माइ खबसो जाखो जादु बाजाद जाखो जादु बाजाद जाखो ननुरि नासिंगो यांली माइ जायो ती खबसो तिमो तिमो जादु माइ खबसो तिमो तिमो जादुनु অবংকে উত্তরাগিনী দক্ষিণাগিনী কিচ্ছা দিনাই রিনাদা হোনাই গিরিতা tabuk sini cerai rok hubung hana reng dia hambai mani le yok sini ajai phai mani kok borok sapai mani o mani le yok sini ajai phai mani kok borok sapai mani o subo surangka sabo sapai ke bahai sing pogei janai jadu songno oh jadu jadu bahai sing pogei ham nei bahai sing pogei ham nei hatai li oh hapung ru bay nhổ bu mùng phát ra cứ ở tùy ma tùy xa rồng ma nì có bay nhổ bu mùng phát ra cứ tộc xa lê tóc mi li bu phang quá phai rô ba nì có bay nhổ bu mùng phát ra cứ ba hai sừng bò ghi hầm nơi ở na 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 ra đủ sông bơi ba hai sừng bò ghi hầm nơi o manile ko banyo imang bunuk o manile ko banyo imang bunuk o manile ko banyo resam na reng manile ko banyo kam na ni reng bahai sing pogai ham nei o jadu 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 song bơi na jadu song bơi manile oyok sini asa yui phayui kok borok sapai mani na jadu song bơi manile yok sini asa yui phayui kok borok seng mani oh bahai le pogai ham nai bahai le pogai janai na jadu song bơi oh na 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 jadu song bơi na jadu song bơi khulum bai kya belai ke kata tok kai sengno jadu ni khorang bai ke rasau bai khnare klangkha phading ke sung tabok teu chai na hai belai ke rasap kereng sini buskango tuwai phainai borom ganang nondi gopal jamatia belai ke rasap kereng belai ke kedek ma jara romai rasamung haparo tongai phajak phading ke nungin halai nai sini buskango tabok borom ganang nondi gopal jamatia no belai ke hambai tau te bungso Halo. Jotono kulumbai kha. Apoi lawe bela bela khin pai phele hambai me pharo. Tite edisi ni prosasono.
Ojora te opportunity ano ya farmani bagui. Belai belai ke pipeline hambai hamzak mati khuloma ya faru. Osa tahadin Osa tahadin Neng hakele menagane Neng hakele menagane Menagai thangse jaduni mekhano yana Menagai thangse jaduni mekhano yana Osa tahadin Osa tahadin Jaduni mekhano yang khele Ani khako borsanai Jaduni mekhano yang khele Ani khako borsanai Asing nai singma nang yang khele Asing nai singma nang yang khele Ani serai menanai Ho ani serai menanai Osa tahadin Osa tahadin Jaduno kok thaisa sana tongmani samaya ke painai Jaduno kok thaisa sana tongmani
samaya ke paina asik nai singma nang ya khele asik nai singma nang ya khele ani serai menana ho ani serai menana oh sa tahadin oh sa tahadin nang hakele menagan nang hakele menagan menagai thangke jadoni mekhano yana menagai thangke jadoni mekhano yana oh sa tahadin oh sa tahadin oh sa tahadin hambai jatan hambai hambai belai ke khara to kete jan hai sini jury member Nandi Gopal Jamatia Sunor Sabi Kanarik Lanka Padinga Sing Tau Taishan Hai Numina Hanai Sini jury member ni Bisingo Koroksa Borom Ganang Jek Manushi De Burmano Padinga Sing Bishitik Lalia Belaike Jarakom ni Bisingo no Sing Dakti Clay Sing Numina Halane Sini jury member Reading Itomo Te Awahikano Tini Sini Buskango Taishan Hai Belaike Korang Kati Bekera Sabi Kanarnai Borom Ganang Jek Bokuk Manushi De Burma on the stage, please. Ang puila no, hambaya puro titi edisi hapang no, omahike ano rezamnani jora remane bagai te bo hambaya puro sini ICA department ni CEM EM sini borom ganang Suhel no, te phai maja phanai joto borom ganang MDC EM officers te joto takukte bukuk joto no. Om hai kaham music hamjane roni bagai ya piri sema bagai ya piri kaham sejak ma bagai beleke hambaya pharo da oruni kok thai bai sejak orasam Hello.
Dongor khopgiyo shaw bahai moto mani nokha chumai kobol shaw nokha tang mani Dongor khopgiyo shaw bahai moto mani nokha chumai kobol shaw nokha tang mani Ashke no wan sugo Bekhaw gdal tongo Ashke no wan sugo Bekhaw gdal tongo Made man khona muito ano Saslang boyar sibay mol ke fel fono mademan khona muito ano Jora Kifili tewa shamalana Sasmadang sangi jora Kifili tewa shamalana Mademan khona muito ano Saslang boyar sibay mol ke fel fono tok saragini ajuk jorawo korang ketay bay nuhun fono mademan khona muito ano habay Hambai belai ke khana to kai dei jai na sino rasawe khana rik langka enja phadi ke sing tei wei sai na hai nungin halai nai belai ke rasap kereng sini rasamong haparo te aba hai keno borni rasamong ro no sing khana wino tori phebi mani dei borno sing kabang bumung bai sini wo kiaba borno sing nungin hanai sini dangso borom ganang Vishwanath Deverma. Padingkai, joto yapa kharawi bonol lamsor lain. Hambai, puleno dibur kaham naitung nai joto takuk te bukuk sungno. Belai hambai ya poro, ICA TTADC ni bedek ni. Omahai program naitotok songsaman bagai tai kobung nai taklai Tripura idelo je batainya hinai khasong nongnai rok norok ni mang mukthang thung norok le ditung di tinin simi chengiri khan norok auto saimono katalkai sajane ho gya norok bagai naitong nai tahuk tai bukuk tangsar samur sabana
Ohorni no khavo nai thok tal no nugi matong khado jadu no tini mukhango nukte Ohorni no khavo nai thok tal no nugi matong khado jadu no tini mukhango nukte Jumuini beshete nuge shampini katang sidu jadu no khavo kubi ohorni no khavo nai thok tal no nugi matong khado jadu no tin mukhango nukte Kau tei nono kewang ma wan sok jago ima kau coba tina khati jago nono lobe resapte Shalka fashi ai chuk shika malai nai ki pile Shalka fashi ai chuk shika malai nai ki pile Ohorni no khavo nai thokal no nugi matong khado jadu no tin mukhango nukte ohorni no khavo nai thokal no nugi matong khado jadu no tin mukhango nukte jumuini beshete nuge shampini katang sidu jadu no khavo kubi ohorni no khavo nai thokal no nugi matong khado jadu no ti mukhango nukte matong khado jadu no ti mukhango nukte matong khado jadu no ti mukhango nukte hambai jotono no dibor kaham belai khna totok tei jani hai sini judges rongno lobby bol lobaya asukai khna totok kai borok resabi mano tei abo haikeno phadi tabuk tei jani hai nungin halane sini dangso borom gunang Orun Deborma borni resamong rongno sing sai kulpaya bor belai ke khna totok kai resabi khna ro sino tai asuk jora sing je resamong masamong haparogo je resabjagi tongmani borni resamong robeno sing asu jora phaidong tai sini hands on ni bagi phadi sing jotono yapa khorol lain phadi borogo belai ke tam kereng belai ke expert oro abani bagi belai ke khna totok kai borok tami mano so phadi sing jora lain tabuk sini buskango borom gunang Orun Deborma on the stage please Pulano belakena hambai maruo titi ADCBI lojijak
Tripura Idol Season 2 ni tinini opandawo ang hambai marewo IM Suhel Deburma ICAT te buskango tongo dakoto Ganesh Deburma norno ani khania hamjama yafaro Mokol bai bo khani kho sajak teyeng thango Mokol bai bo khani kho sajak teyeng thango Je phudu bukhumi ko kemaui thango iman kuthung niko mukthango phayo nasiklai mang joralayo nasiklai mang joralayo mokol bai bo khaniko sajak teyeng thango mokol bai bo khaniko sajak teyeng thango Kaishale te kaishano logiwo manamu chungo waishale waishapayo bebat borongino tuduk jara enggai kubulo hamjak mau tuduk jara enggai kubulo hamjak mau je phudu bukhung niko kemaui thango iman kuthung niko mukthango phayo nasiklai mang joralayo nasiklai mang joralayo mokol bai bo khaniko sajak teyeng thango mokol bai bo khaniko sajak teyeng thango matong kha kemarere kelgei thangre bishingo teboku thugo ninile hamjang maase bekha kenai kaisa enggai nung kha kha pangni khacho bekha kenai kaisa enggai
kakapangni kacu je pudu bukhumniko kemaui tanggo iman kutungniko mukhanggo payo nasiklai manjaralayo nasiklai manjaralayo mokol bai bokhaniko ajak tenggai tanggo mokol bai bokhaniko ajak tenggai tanggo বেলাখানা হামবাই mokol bai bekhani kok sajagai thau abo hai kok thairok belai kisano sung nugu tauni resamung roko aboni bagai borok hai resap kereng rok resamung ro seikangke belai ke meaningful kaisa lyric ngai basai pheu abo hai kano phari sungtai chaina hai sine buskang nuin hanai jury member borom gnang Hemant Kumar Jamatia belai ke munggnang belai ke kasam singer tai abo hai kano borno sing belai ke borom roi manung lai phinai te chaina hai nongni buskang borom gnang Hemant Kumar Jamatia nongni buskang tui tong te chaina hai যতন খোলমখা তিনি হামবাইয়া ফারো চিনি টিটিআইডিসিনি আইসিআরটি ডিপার্টমেন্টনি চিনি ইএম ন তাই যত এদিসিনি চিনি অকরা চাকরা রগ্ন যতন খুলমুংয়া ফারুই আনি রেসামুং তাংসা আং রেসানাই Urusan mungno suika Samlal Deborma sini kok borok basha Rajya basha sikriti mamani bagai khatungui resap mani ang abono tabuk resabuk khanarnai Jaduno mankha tini Jaduno romkha tinile O jadu tong thok manile romkha O romkha phan sale Jaduno mankha tinile Jaduno romkha tinile O jadu tong thok manile romkha O romkha phan sale Jaduno mankha tinile Tei torti
বুখা তোর শাখা তগ্নিতি বুকরাং কিয় খা ও তুই তোর তুই বুখা তোর শাখা তগ্নিতি বুকরাং কিয় খা মুসুই তং থাকুই খের বাইরাতি আপি মাথে থগ জাদুনো মন খা তিনিলে জাদুনো রম খা তিনিলে ও জাদু তং থগ মানিলে রমখা ও রমখা ফান সালে জাদু নো মানখা তিনিলে trong thấy từ nó khó thực gây sakai sani cơ ba gây trong thấy từ nó khó thực gây sakai sani cơ ba gây rom kha thya sát ni le thủy sát ni le phương kha kha tung ma ni le jadu no man kha tini le jadu no rom kha tini le o jadu tong thog mani le rom kha o rom kha phan sale jadu no man kha tini le jadu no man kha tini le jadu no man kha tini le joton hambai khulum kha belai belai hambai ani khugo tai kok thai gerikha asuk sa khna thog rasamung rok sini baskango sini jury members of tubui tongo tai aba haikeno phading gai tabuk tei oisai no hai sini last jury member non sing nung laisnai final sini jury member borom ganang shorod Riyang rasamung haparbo amsuk no bini contribution tongo tai aba haikeno cinematography obo bini asuk no contribution tongo gai aboni bagai koina hanai bono sini buskang phai tangsa rasawi kalang bai phai nungin halai nai borom gunang shorod Riyang on the stage please bele bele hambai bele ke khakamani kok taisa hai no hai narobai malai phimangkha second season no abagai hambaya pharo jini omhai ke organize khairiman bagai TTADC tangbe dekno hambai ang to basically singer ya gan sayo sometime mirzabo o Sachin Tendulkar song bowling khaima hai abagai asu perfect kheler chamya but kisa entertain no complete khanon bagai chai tong nai
koi lumbarwala Anjadini dilala Sode raji to nang sikhe paye no no mala Khaju sangai dala Khambini pilala Sode raji to nang khise paye no no mala O benu yade Besi yade O benu yade Besi yade Kumprang linggu bai Phải đi chủ linggu nai lai na Kumprang linggu bai Phải đi chủ linggu nai lai na La chia kriya ini saruyo jora malaya nai engkha thik tung ya atin lar mochi ini saruyo nuk ma mui sung cha kuya tha kui se atala hai cha phai di chak ma bus lo se atala hai cha phai di chu lingu nai lai na Phải đi chủ linggu nai lai na Saruyung sake Nugu cudike Malaya nai jai Kha thi tung ya Ada go bai phajora Dini saruyo Sansi bilala Kalbo pijora O binu yade Big na yade O binu yade Besi yade Kumtang linggu bai Dini chu linggu nai lai na Kumtang linggu bai Phải đi chu linggu nai lai na Phải đi chu linggu nai lai na Hey Hambai Belai ke hambai sini borong shorot riang no belai ke nai to khai kesang dodor khai sino rosabai khana ka te aba kana masarui kalangai thanga sini audience rong no phading kai sing obono sini paithak rosap mong tinini program ni bagai tai grand opening sing tini khlai rakha TTAAD sini bakhak tika grand opening Tipra Idol season 2 and Dr. Bukso Norno Tawuk Sanani Klayo Kanani Simi 27th Jora audition round Cholinai Te Abahikano 21st serial number 1245 Borok audition of Hainai Te compete Hainai Te Abahikano 22nd Borok 46 Simi 90 Jora audition round of Hainai Te Abahike 24th January 91 to 135 Borok competition of Hainai audition round Te Abahikeno 25th television high 136 Nisimi 180 Zora Borok audition round of Hainai Te 27th 181 and remaining Borok competition round of Hainai audition round Te Aron Hute choose Klaizagi Porono Sekangai Langdanai. And so Tinini Bagi Asnun Situn, Tinini je grand opening no Nibagi Balaika Hambai nor audience no nor Suno Naito Bagite Amahakano TTAAD Sini Hapang no Balaika Hambai Suno Zorarito Bagi. Tai Asnun Situn Tinini Bagi thank you so much for being here live with us and thank you so much. Bye bye for now.